Sundang udah, Sundang. Sundang. Yo. Yo. Sundang udah, Sundang. Bos, santai, Sundang. Tahan. Sundang udah, Sundang. Sundang udah, Sundang. Bos, Sundang udah, bos. Sundang. Dong, saya baligyan mo dong. Sundang ayos, ay pagkainis daw. Sundang. Usa na, usa may ikaw na. Ay pagkainis sa Sundang. Pila ikaw na suna, ipautang mo. Kapal na mukha mo! Ligyan ni sa bus. Kahit kinisa ni Briti Tanos. Ayaw, di ma! Sabi, isa, bubo na ganito, nilagaraw mo. Ay yung Sundang wan. Ha? Sundang short. Sundag ba nga? Alanganin mo ni pagkapanday ni. Kahit Werte na yun tayo! kinisa sa bus. Magbaylan man, makita mo po. Kahit ba? Ni Briti Tanos. Makita mo po. Trip, isa. Palit na bus. Brato ra. Matay. Isa kong kapalit na lagi. Kaya naamo ko yung kapalit. Kung gahapon ko lagi lagaraw. Hindi totoo yan. Sundang, makapalit ko sundang gahapon. Kaya nga mo palit na kani bus kay hait kayo. Gani makita man. Ayaw, di ma! Sige lang bus, mo balik ako. Sige, sige, sige. Di sa ko makapalit, ana ha? Sige Sunod bus. na lang. Sunod balik ko bus. Oh, sunod lang, sunod lang. Sundang! Sundang wala, Sundang! Ah, tayo may ngawa, may tagdapita eh. Ay, gwapo. Yan eh. Mas nindot, ano dito ko sa, sintro, kaya nagkang tao dito. Ako ni-display ito. Tabo mo rin dito ron. Hindi, bro, nindot, displayan na rin eh. Nagkang tao ba? Oh, Sundang mo na, Sundang! Brato ra, brato, Sundang! A few moments later. Ay, special offer na, abol! Bayran! Bayran, abol, bayran, abol! Ayo! Ayo! Dam! Special offer, Dam! Bayran, abol! Dera bairan habul. Dera bairan habul. Special open. Bairan habul. Sir, bairan habul sir. Pilih tayo sir. Oh, na yun. Kasi ro, bairan, tayo habul sir ro. Beratur kayo sir. Tay mo ra. 150 ra sir. Utang gud buka. Utang ba? Saka tuig bayad sir. Napag ko TV ba? Ha? Ah, gapo kayo kon sir ro. Pamili o ganing. Bagaon nga habol ba no? Oh, mga gani sir. Bagaon nga habol ba? Saon mga di pag ka utang ani? Ila mo koy utang gud TV. Napo po koy kuan. Napo po koy cooker nga utang. Nga labisa. Hari si ma'am sir, kay bising mo palit na lagi sir. Niglakaw lagi si Mrs. Ayaw, di ma! Tahan mo ito mga ubos. Nang asawa ni mo, kay mo mo palit ma. Lahi ra ba gining lalaki kay di kayo hilig. Abo kay hukas mo kunang ihalo sir. Hukas mo mo. Oh, ganun. Apo bayran sir oh, bagong design nga bayran sir. Ito ano? Pag ganing. Kapahit ni sir. Pero mo kitag bayaran pagpud ba nga? Oo, mo na ibagkaroon ka sa pan sir. Amaw ni mga bagong latest Oh, bayaran dayro. dili na gamitan ng karton. Utang mo tunay karton na sir. Murang kuan ba? Murang cellphone. Ikaw cellphone, wala cellphone sir. Sa ulit isa ko mukhaan po ng palit to na imong usab na i-cash na nga Utang yapon. utang. Duha ka tuig bayran. Na among to bayaran ya. Bagong palit gahapon, palit to gahapon. Di isa ko makakuha na. Sunod na lang. Ah, sige sir, sige sir. Daga pagtao diha sa. Oh, Ah, ano? sir. Daghang pagtaw, daghang pong balay dia. Usam ni nga. Kuan ni purok 3, nya diri po ni purok 4 bon diri. Asa man ang katong sentro dire. Diri sa kuan. Diri sa unahan katong liko lang muda sa kanang naisimbahan sa Katoliko, mo na sentro. Ah, sige sige sir. Salamat sir. Sige, 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 sige. Di isa ko makakuha na, makakuha, sunod na. Kung may impas lang na akong TV o spoken. Bayran abon. Bayran habol.
tao diri ay. Di naman ganina ra mag-uog. Sinuro layo ang lagong nasuruyan. Mga mingawan ni diri ah. Ano mahalin eh. Bisa deal pa natong pautang, wa mo utang. Tingko pa presisa sa panahon ba. Sundang! Brato ra, sundang! Undang oh. Pila po na yung sundang. Uy, ayaw boss, tinaka boss. Kini yung mga sundang nga boss, brato ra kayo ni sa boss. Nya, mga palite ka ni siya kay kini. Ikan ba siya US? What? What the fuck? Dito nag-ibo. Bapog mga pulaan ba no? Ayaw, di ma. Kini yung piliyon boss. Antigo na siya, antik na ni. Mo nagigamit ni Lapu-Lapu pagpatay niya kamadilan. Tawa, may mataya. Taya gigamit ang madilan na to. Mo nagigamit ni Lapu-Lapu. Ihatag ro sa bratos. Sa palitan ko nimo. Kamahilan mo din nila eh. Oh, nang sundang Lapu-Lapu nga gigamit ni. Pagpila po ni. Brato ra siya 350 ra na. Palitan ko. Oh, kana. Bili ko 50. Sige, hangyo na boss. Tara. Balik boss. Salamat kayo. Salamat. Palit oh. Display yung tirahan na di ay, dili na isurusuro di ay. Tirahan po na ko nag-display. Distansya lang ako gamay. No! God, please, no! No! Ba't na agyo, halinan din siya. Ay, pinamanot 50. Nailad siya. Ayaw, di ma. Sundang ora sundang. Sundang. Hapon sir! Oh, display po niya sir? Ah, sige, puli nga. Sige na. Bante ba na da? Oh. Diri ada eh. Sundang ora sundang. Habol bayran, habol bayran, habol bayran. Diara habol bayran. Sundang. Habol. Sundang udah. Habol. Iran habol. Diara mampir bayran habol. Sundang akong baligya tadi. Habol, habol. Ayaw, di ma. Oh, habol mo dia, habol. Sundang. Habol. Sundang. Sundang udah, sundang, bol. Sundang, habol. Sundang, bayran habol. Sira ulo. Sundang. Oh, sir, oh, habol, sir. Uy, boss. Sige na. Brator kayo sa boss. Mga kwalite. Wala ka sundangan eh, boss. Oh. Pili na, boss. Pili. Brator ni boss. Tayak ni boss. Height na, height. Habol. Hindi ka nag-US. Sundang. Habol. Magsasyadom ko na boss. Height lagi ni boss. Habol. Ayaw, di ma. Ilang. Wala. Klaro ba? Habol, bayran. Bayran. Palit unta ko, ako ni, klaro na mo gamay ko no tayak. Sir, habol, sir, oh, bayran. Sunod na lang, isa kong palit. Seriously, what the fuck are you doing? Sunod na lang, di ko palit. Balik. Habol, sir, oh. Balik ako sir kay. Ako na nagwala Habol, sir. Ito tayak man. Height lagi ni Habol, sir, habol. Ayaw, di ma. Siya babayaran, sir. Ayang ba tayak. Atay. Kahanan eh. Oh, habol, sir, oh. Ingon tag sundang. Ingno mo nag. Habol, bayaran, habol. Porta nung bato. Berte na yun tayo. Habol, bayran. Bantay lang kami. Bayalin mo, boss. Guwapo mo kang sundang beligya, boss ba? Guwapo no, bayran habol. Habang ko balin eh. Halina ka, boss. Manaan mo boss oy. Saan ka nakabanha nga puros man ta na maligya ani? A few moments later. Sundang. Habol. Sundang mo na sundang. Habol mo, sir. Habol, ma'am. Bayran. Sundang. Bayran. Palit yung sundangan ni. Tunong sumukid ba? Hagbas ko. Hindi totoo yan. Ila na. Sundang ni mo, sir. Brato ra kini sa boss. Mga balite pa jud ni pagkahimo. Habol. Sundang. Yes ni. Oh, ini sigikan. Habol, sir. Habol, sir. Kita masa kurma sa sundang god.
Tanawag mo. Kahit na. Habol! Muna gigamit ni Lapu-Lapu. Sir, habol sir! Nagipatay mo sila. Kahit ay. Habol sir! Habol! Berte na yung kay. Bayran sir oh! Kahit lagi. Habol lagi. Habol! Bayran! Habol! 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 Bayran! Sir, habol bayran sir! Kinang kira niyo. Kwinta lang na sir! Right na! Oh, napay habol sir oh! Pangpamili nga habol sir! Oh! Kanila lang. Sama lang. Tindang ha. Bato yung sundang na sir? Habol ba? Maghahit mo forma sir oh! Kunin mo hati habol. Iya hati habol jud. Oh, gani habol gani sir? Ginagawa. Salamat sir! Salamat! 300 na lang sir ah! Kay 50 o 250 mo sir? Salamat sir! Sige sige. Balik sir! Oh. Habol! Habol muna! Habol! 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 Sira ulo. Habol! Magtiwas na lang! Sa pag-abot ng tawanan na dire. Habol! Singgit tag sunda, inong habol. Habol o! Isa na lang sir o ma'am! Isa lang! Makaroon lang gini. Bintaha yung kuan ba? Yung suroy ganina nga. Atay wagi halin. Nga ako mi-display diri ah. Halinan ba? Diya suka kapag abot puro ko wala malinig isa. Habol! 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 Magtiwas! Habol! 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 Daya? Karoon lang. Habol!